Anya laki din! Apa siya manok nga inkulong mo iti krits bagay? Ha? Manok ati kaaruba. Anya? Masurunak ta inaldaw meten nga umay dito arubayan. Tiniliw ko na. Ay nabakit, agar-arabik ka mo. Amok amanok ni bakit pilang dayta. Partsekit din inton madamdama. Anya? Di da mo ngamin ammo nga ikulong dagiti manok da. Ha? Sa bawak man kit de. Sagpawak iti papaya ken bulong ti sili. Ay na, nagima St. George. Anya lakit din. Si kamot gaya, Mare. Agtudtudong imay ka dito'y balay. Wen kumare, imayak ta dumawat ako maiti bulong ti marunggay yo. Ha? Ken na yun namutan iti bunga ti papaya. Ne, kasla agluto kan sa iti tinula, Mare. Ay kwa, saan mare? Uray isulaang ti ilambong ko asidaan ni kinilakay ko. Kasta ay. Kating kalata mangala iti marunggay iti likod Kan manggaw at kamutan iti bunga ti papaya. Ay na, agyaman ako na'y maray. Awan anyaman na, kumare. Amang ano nakita, di manok mi akakaiso na akawitan. Jay ka di nalaingag taraw. Wan, mapukpukaw nga minkad. Hindi pala na minsan nga aldaw asap-sapulan me. Nga mawan moten nga agawid ijay balay. Sayang na jay, nood na nangala. Sapay nagdakkel kung naglaingag taraw. Huwag nga raw, barang ano agsublipay. Ay wala, parang saan nga interay tuwak, nga adda na. Aniya? Kitwain, ang mumut sa panawanan, kamsat. Urean niya, kit mabali na mapukaw. Kanya laki dinaya. Manok ni nanapilang, tata? Wine, mapukpukaw di kawitan na nagdakal. Anya? Masaya nga na nga raw iti dayjay amanok. Sapay naglaingag taraok no iti parbangon. Kat, asino ngay nga tati nangala? Ay, saan na nga rin nga amaw? Saan nga tanga iso tinangisagpawan ni Maring? Iti may na dinawat abulong ti marunggay kung bunga ti papaya. Nay, ada ka di pagbagam tina. Ha? Kwa, awan tata. Awan! Ay, na yan ayadag iti kaaruba. Apay mo nun aya? Ha? Naawan lang arudin jay manok ni bakit pilang. Di pa ila ikulungmat ni bakla dagiti manok na. Kaya't nansamot nga isarunok alamawan dagiti jaske a manok na. Unay gamot ng bakit. Isarsarak mo di bagim. Kahit basol da bulos mo't ngamin dagiti manok da. Kanayon nga umay dito'y arubayan. Partye ko na. Ala, makamo ka. No bilang tamaamuan da asika ti makagapo. Kadagiti mapukpukaw a manok. Saan da amaamuan tanalimo da? Nalalaing dakat ngam siya kon? Jak itulok Anya lakit din aya. Na, si kamanan? Ayungan mare. Umayak ko maman ng dumawat iti bulong ti marunggay mo. Ken bunga ti papaya. Oh, kasla ka nahin ka matin nga agluto iti tinola, Mare. Saan mo't, Mare? Si kakit di mo't. Agasam man. Agpadigo ka kumamot, Kwa. Awan, sige, Mare. Padiguan ka. Agyaman ako, Mare, Awan anyaman na. Si kakit di mo't.
Ala, ingkan mangala iti bulong ti marunggay, kan bunga ti papaya ijay likod. Kitaam lang di aso mi taamangan no kagatin na ka. Nagrigat meten apadaraan da ito'y amanok. Madlaw tumo nga minabakitanon. Kasla namin anon anaganak. Ay naku mare. Jack mo ten makaura iti padigom kanyak. Iso nga imaya kun Ha? Ay na, makapakigtot kamot kumare. Si kakit di mat. Sa anak mo't anak kabutbutang tapno makigtot ka. Mabiit lang Apay, kasla upa mo't anataangan day taparpar tiyang mare. Shh! Wait, mare. Oh, apay? Amangan nga min lumangag ti kaaruba nga daparpartik amanok. Kat ibagadan tumot apadigwak ida. Kasta ka di? Ala, tulungan nak nga rudan amang party kumare. Taimay ka mag. Bigbigat man nga imay ka dito balay mare. Wen kumare, salod-sodin kala kumano nakitam di manok mi nga upa. Ha? Apay? Mapukpukaw ka di mat? Wen nga rod mare, sayang tayo jay. Sapay no agitlog ket ado. Anya? Nangisid tayo di manok kumare. Saan nga tanga iso di pinartimanan ni Maring iti kalman? Mare, ada ka di bagbaga? Ha? Kwa. Awan ko mare. Awan. Amangan no makitam to di manok ko nga umay dito paraangan nyo. Ipagam to kanyak ha. Wan, kumare. Ay na, nabartek ka manen, Manong Ruben. Awan nga ron. Nabarte ka nga, iminuma ka nga ron, bakla. Anya? Ay na, madadahil lang ti kinagwapo mo kastalat na kanayon. Sagagad di mo, bakla. Kapot naman, gwapo ka. Gamiso na lang tamamartek ka. Anya? Ala, Hoston, saan mo nga ituloy ti uminom dito itersena? Ta saan ka mutlaan nga ilakwan iti arak? Kasta ka matan kanya, bakla. Saan mat ajay imot, manong? Ngam, concern na lang iti health mo Sabi lang kung matamawata, Manong Ruben. Saan nga taan ni Maring ti akin basol kadag iti mapukpukaw a manok ti kaaruba, tata? Ha? Apay anak ko nam ta? Kuha nga min tata. Diyay mapukpukaw a manok ni bakla nga upa. Masiguradok ani Maring tinang parti iti dayjay. Anya? Sa anak ang mabalin nga agbidot iti nakitak. Uray jib manok ni nana pilang ang mapukpukaw iti na minsan, nagpigsa ti atap ko nga isumutla ang tinang partikat. Anya? Idi nga minsapsapulan ni nana pilang jay manok na. Isumot ti imayan ni Maring iji balay ang nagdawat iti bulong ti marunggay, kan bunga ti papaya. Ay salbag amareng, tilar aramidin na. Mapanak nakaklaan nga iso talaga ti akin basol. Sa anak nga agpangadwa mangidanon kada bakla, kininana pilang. Aywan, mare. Aminak asyak tinang party iti manok ni bakit pilang. Anya? Uray jay manok ni bakla. Iso jay madama aparpartik idi na minsan nga imayam. Kan isumutan jay impadigukkan ka. Anya? Ay unay kan, mare. Apay kay anaaramin mo ti kasta kadag iti kaaruba. Ha?
Kasanumat ngamin asaan kong aramidan. Agasam man, inaldaw da nga umay dito arubayan may. Mare, Iso mga min tinaldaw ang makitkita kapasalsali dito eh. Kok ako kok. Intinula ko na. anya? Kasano ngayon no maamuan da si ka? Katanya ko ma, sungbata ka. Ha? Apay, mabuti nga kaya. Ay na, saan maray? Saan? Anya lakit din aya. Basta gayam ti rason ni Maring. Iso basta latan pinartina ti manok ko. Wan mare. Nagrapaw matan arason na. Ti awanan bay na babay. Kasaritam to amare. Talaga kasanitak day jay. Kan saan lang nga day tataramida kan kwa na. Ha? Balsak tawanan bain. Payman. Kasta gayam ti rason na. Aramidak ti aramidak. Tay bagak tumat kan kwa na day tarason na. Anyat kahit mo asawan mare. Basta, mas daw kan tulahan ko mare. Anyan laki din. Saan mo na siyak di paglulukwan day jamaring? Tano siyak di bumales. Masigurado at di na magustuhan ko na tumat. Anya? Oh, si Kamalan? Awan mo na. Ay, saan nga ron? Ay na, manong. Nabartik ka manan. Ano nga ron? Oray na barde ka. Ingkari ka taglata di makas ito itersenam. Di mo ko naan nga ituloy mo pa iti uminom. Saan man? Diyan kayatan. Ay, naulawang matan bakla. Gana, ada maragrig na ti ulaw ko, no? Makikita ka, makaulaw ka. What? Well, but na ti bagbagag. Kasi saan mo tinakumpleto ti aldaw, no? Saan ka makita kan makasarita bakla? Anyan lagi din na yan. Kinilig naman ako ng todo. Ay, saan ka man ngagsausay ti kasta? Tad adda, ama in-labag kan kasta laang. Ano, kaya mo asawan? San ka man siguro tulang? Tapos saan mo nang nagtibagat? Hay, manong Ruben, ayan! Nasaya at tanakariingkan. Adda nga min tinakaidanon kanyak, akanayon ka kano amap-mapan ijay tersena day abakla. Apay, gusto ka kadikan ko na? Anya ka rin na itong ibagbagam si Kamaring. Awan man ti adu asaom si Karuben. Wan no saan laang ti isong bat mo? Unay ka matan. Gaputakas na tindahan dagin ka. Mamati ka dagos. Anya nga'y kumati isyo. No kanayon nakijitersena nga ron. Kanayon apagkatangan. Anya lakid dinaya. Ha? Maamwak laang adda something yu iti day jay abakla. Makitam ti saan mo pa'y anakit kita, Ruben. Anya. Kunam siguro asaan ko nga amo asweet kayong agsarsarita no mapmapan kay jay tersena na. Salbag ka! Anya? Sigurado ka kaliti day nga indanon dakan ka, mare? Saan ko pa'y matkit di asigurado, Mare? Ha? Ngam numapanak nakakapod no, nga adda relasyon da bakla kan ti asawa. Ha? Talaga abalsak da di abakla. Tiawanan bain, nakaalalas abakla. Anya?
Ay na, uray idanon mo kan kwa na. Sa anak ama butang ko naktumag. Ha, anya lakit din ay. Ala, tinasayaat. Kasaritam idaadwa. Tapno amum, no pudno tinaidanon kan kawan no saan. Ha? Amom nga min mare. Nagrigat man ti anda kaap-apa na. Nagdagsan iti barukong. Isu akabayatan ana sa papay. Urnusan nyo kit diray ta. Tapno saan ako marupay. Ay, isu nga ron ti chismes dito ayan tayo ita. Ada ka no relasyon da bakla kan Ruben. Anya? Isu mailagayam at unggal mapanak gumatang ijay tersina ni bakla. Kanayon nga da ni Ruben ijay akong ditambay. Tagayam at da something da. Ay, unay iti kastang aramid da. Un nga raw, kaar-ariyak man dayjay Ruben ta pinatulan na tipada na alalaki. Ket no nagpintas mo gamin ni bakla. Uray ko natayo a bakla. Hatiw na pa, dagiti babay. Adayo nga na napimpintas ni bakla ngam ni Maring. Ay un Ni Maring nga main, nagdulpit na kitay. Kaslasan na pa'y namasangot sa digas. Uwang nga raw. Iso ang nagsapol nila kayo na iti napimpintas ngam isaw. Iso na lang tabakla. Awanan kay tibain abakla ka. Nagpuskol day tarupam. Come on, Maring. Mabidlaang ha. Ha? Anya ka dito parikot mo. Parikot mo ti relasyon mi ken ni Ruben. Ha? Excuse me with feelings and emotions. Idi pinartimlat dagiti manok mi nga awan pakadam. Rason mo akarayon ngamin amapan ija arubayam. Saan ka di? Anya? Ita, ama-amuam nga da something iti nagbaitan mi kini Ruben. Irason kumatken ka. Akalayon ngamin nga umay dito ayan ko. Iso at tinagikwak mo para fair tayo. Anya? No manok ti tinagikwam, ti asawam met kanyak. Amang ano di mo amo, nga ayatan na unay ti asawam. Ibagakla nga, tapno aware ka mat, ha? Talagang awan babain mo. Ay, nakarkaro ka. No kasanot kinawan bain ko, nakarkaro ka kunak tuman. Kan may sa, nakuna ni Ruben kanya anak kasagan amang isina ken ka, tapno agdin na kami. Ha? Saan ka siguro atulang, ha? Tapno saan mo anang nagtiimba ka? Laki din, tigas tatao. Dayta, ti maganab mo iti ugalim. Sika analaing agparti iti saan mo, manok. Nana. Aniya ngay ita. No manok ti tinagtagikwam. Ti asawa mo ti kasukat na. Nana. Nagturod kan tumangamin nga agparti iti saan mo atarakan. Anya ngay ita. Balsen na ka ni bakla. Ngam ti asawa mo ti tagikwaan na. Gaputa ka naon mo't ngamin ama panditirsina na. Saan ko nga itulok, Nana? Ura pa saan mo nga itulok no ay ayatan ni Ruben ni bakla. Anya ngay kumati maaramidam. Ay nanana, jak itulok. Inaklatan agkid daw iti pamakawan kin ni bakla. Tapno sardangan namutan ti asawa. Imaya, takayat ko makisarita kan kay tinasaya at bakla. No ti panagkunam, kat masyalakin ka, nagbitot ka. Ha? Amom ka diya, kas taunay ti sakit tinakam ko ken ka. Manipod idi pinartim di manok ko nga awan ti kaamamok. Pangaasim, pakawanan na kumamatan Sardangam kumamatan ti asawa. Maasi ka kumamat kanya. Ay saan?
Lakamang tinaramid mo kanyak. Uray manukla ang tinapukaw kanyak. Dakkel apukaw ko day, ha? Iso nga ganos kay ta. Tati asawa mati sukat na. Anya? Nung mauma akto kini Ruben, ipasak to kini Nana Pilang. Ha? Tamay samot la day dyan na sakit tinakam na ken ka. Gapu iti manok na pinatim. Salbag ka, babae. Yat addam pa'y tagparti iti manok dakin manok. No kayat mo, apagpapasaan milakay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.